Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Ten Sky Empire, n'utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Ten Sky Empire. Imana ibiguhera umugisha. Nk'ibisanzwe Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye muri kategori zigiye zitandukanye ziba zaratumye baba ibyamamare. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu muziki tukabazanira iki cyamamare gikunzwe n'abatari bakeya muri Afurika. Uwo nta wundi bamwita Davido. Davido mbere y'uko tujya ku nkuru nyamukuru, uyu Davido ni muntu ki? Davido ni umusore rwose wavukiye mu gihugu cy'Amerika ariko akaba ari umunya-Nigeria. Uyu Davido nk'uko avuga yuko avukira mu muryango w'abakire cyane, ndetse yewe uko yaje mu muziki uyu muryango wiwe utabishakaga. Nk'uko we abivuga agira ati papa wanjye nkiri umunyeshuri yashakaga yuko nkomeza kwiga cyane ndetse nkarangiza za masters nkagira amashuri menshi cyane, iby'umuziki nkabyigomwa, ariko kubw'urukundo nakundaga umuziki ntibyakunda kuko nakomeje guhatiriza kugeza ubwo ngeze ku nzozi zanjye. Avuga yuko papa wiwe yafataga abantu benshi bamubuza gukora umuziki, yewe no mu bitaramo baba bamuhostinzemo papa wiwe agatanga amafaranga kugira ngo icyo gitaramo gihagarare nkere kuba kugira ngo umuhungu we ataza guperforminga. Kugeza ubwo uyu muhanzi yashakaga yuko papa wiwe yashakaga yuko iby'umuziki yageraho akabona yuko birambiranye ko atazabishobora akabivamo, ariko Davido akomeza kwihangana ashyiramo imbaraga cyane, arakora cyane ndetse agera ku nzozi ziwe. Davido ubwo yari akiri mu gihugu cy'Amerika kuko niho yanavukiye nk'uko nabikubwiye, rwose avuga yuko papa wiwe afite kaminuza iri muri Amerika ndetse akaba yaranayigagamo, ndetse na mama wiwe akaba yari umuprofesa muri iyo kaminuza. Rero bikaba byarumvikanaga yuko icyo bamushakiraga n'ubundi ari ukwiga kuko yari umuryango ufite amafaranga menshi, kuko papa wiwe none ubu aracyabarirwa mu bafite arenga miliyoni 200 z'amadolari. Ubwo uri kumva yuko rero uyu mugabo yari umugwizatungo cyane, ku buryo n'ubundi nk'ibisanzwe mugani wa P-Fla murabizi yuko P-Fla ajya avuga yuko abakire bajya baza bakaba baza ati harya muraririmba ese mucezereza ngayo nguko. Rero ibyo ni umusore Davido rero amakuru ari kumuvugaho ni amakuru rwose yitangarije ubwe ku giti cyiwe, ubwo yari ari ku gitangazamakuru kimwe muri Amerika, ubwo bamubazaga rwose umunyamakuru wari wamuhostinze aramubaza ati se niki twabonye rwose mu Rwanda waragiriyeyo ibihe byiza, waherutse no gutwara Trace Award, ati wowe rwose mu Rwanda ni igihugu kimeze ute kuri wowe? Bijyanye n'uko na Bruce Melody yari avuye muri kiriya gihugu ndetse akaba yaragiye no mu itangazamakuru ryaho. Uyu muhanzi rwose adaciye ku ruhande yavuze ati mu Rwanda ni igihugu rwose nishimiye kuko ni igihugu kirimo buri kimwe icyo ari cyo cyose, ibikorwa remezo birimo birazamuka umunsi ku munsi. Avuga yuko bwa mbere na mbere uyu Davido ahagana muri 2009 aribwo yageze mu gihugu cy'u Rwanda bwa mbere agahura na perezida wa Repubulika, ariko aho bahuriye ku kibuga cy'indege, ubwo nawe yari afite abo yari aherekeje bari bari gusohoka mu gihugu, ubundi rero akaza akanamusuhuza. Ni ibintu kuri we avuga yuko atazibagirwa kuko byaramushimishije cyane. Kuva uwo munsi yabonye yuko rwose mu gihugu cy'u Rwanda ari ahantu heza kuri we rwose. Murabyibuka yuko no mu minsi ishize ubwo aheruka muri Trace Award yatwayemo n'igihembo, ndetse no mu bindi bihe murabyibukana n'igihe rwose Jay Polly yarakiriho bajyanye no kuri stage rwose baraperforminga. Abakibyibuka ndetse n'abatabyibuka murabizi yuko rwose
nta kintu umuntu aba yakoze kitaba kiri kuri za social media. Ugiye kuri Google rwose ukandikamo igihe Davido yapafominganye na Jay Polly bahita babikwereka rwose, kuko hari na proje inakomeye cyane yuko bari bafitanye gahunda yo gukorana indirimbo, kuko uyu Davido yari yishimiye umuhanzi Jay Polly cyane ku rwego ruhambaye, ariko nyine ntabwo byabashije kuba byakunda kuko Jay Polly yatabarutse batari babigeraho. Reka rero nkwisabire wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe kandi no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire iba yagiye yiyemeza kubagezaho umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero ibya Davido, kuko Davido abantu benshi bakomeje kugenda bakunda mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Ngaya amateka yiwe rero uyu muhanzi, ndetse n'icyo yavuze ku gihugu cy'u Rwanda, yakomeje kugenda agaragaza yuko yakigiriyemo ibihe byiza, ariko ntabwo yari yarigeze abikomozaho. Nguyu munsi rero wari utegerejwe kugira ngo uyu muhanzi abigarukeho. Isomo rero uyu muhanzi yakigisha abantu ni uko rwose kurwanira ishyaka ry'ikintu ukunda burya ari cyo kintu cya mbere cy'ibanze, kuko uyu muhanzi nk'uko nabikomeje kugenda mbikubwira, yavukiye mu muryango w'abakire kandi nawe arabyivugira. Na n'ubu iyo ataza kuba ajya mu bintu by'umuziki, n'ubundi aba ari umunyamafaranga cyane ku rwego ruhambaye, ku buryo nta n'umuhanzi n'ubundi uba umukurikira, kuko n'ubundi amafaranga nayo mu muryango n'ubundi yari gukira bitewe n'amafaranga ari mu muryango w'iwabo. Uyu musore rero yakomeje gukompata aho papa wiwe yagezeho akamureka bitewe n'indirimbo yakoze, igakundwa n'abatari bakeya, ikayobora urutonde rw'indirimbo nziza muri Afurika. Nibwo papa wiwe yabashije kuba yamureka, kuko yari atangiye kubona yuko bya bintu bishobora kuba byavamo amafaranga. Ngayo nguko rero ibya Davido, yari Uwayisenga Didier. Kora subscribe, amakuru yo nakagaruka.